għal-premier ta' Jurassic World Rebirth li partijiet minnu nġibet f'pajjiżna wara li kien nġibet ukoll Jurassic World Dominion għad ta' fans, mijiet ta' fans li l-om issijat jistennew bit-tama illi jiltaqaw ma' l-atturi prinċipali ta' dan il-film u sen kelmu uħut minnhom. Nistgħu nesprimu kemm għandna pajjiż vera sabiħ true cinema u kontenta ħafna li Malta tissemma ħafna films daqshekk kbar. Oh, I love Jonathan Bailey. I'm here to see the cast and the crew and just get a full experience of the movie before it comes out. I'm so excited. Tkellimna ma' l-iżgħar membru tal-kast ewlieni ta' Jurassic World Rebirth, Audrina Miranda, Amerikana ta' 12-il sena. It was my first time in Malta, so the beach was amazing. It was blue waters every day and it was like Gatorade. Il-producer ta' esperjenza kbira Frank Marshall li ħadem ħafna drabi mad-direttur leġġendarju Steven Spielberg li huwa wkoll il-produttur eżekuttiv ta' dan il-film kellu kliem ta' tifħir għal Malta. We love Malta. It was fantastic. We couldn't have done the movie without Malta. L-script writer David Koepp li kien kiteb l-ewwel film ta' Jurassic Park 32 sena ilu u li kien ħadem 8 feet mad-direttur Steven Spielberg. It's a great place to do. There's a large portion of this movie that is ocean going, and Malta's a fantastic place to do that. Il-kummissarju tal-films Johan Grek qal il-fatt li t-tim tal-producers Jurassic għażlu lil Malta mill-ġdid juri li l-investimenti li qed isir fil-films hija trendi. Ir-reputazzjoni ta' Malta madwar id-dinja hija b'saħħtu, komplejna nsaħħu r-reputazzjoni ta' Malta u għalhekk huwa vot ta' fiduċja. Il-għaliex qed inkomplu nikkompetu mad-dinja kollha. U wkoll għalhekk qed inkomplu ninvestu f'pajjiżna, qed ninvestu fil-film studios biex bekk inkomplu nattiraw aktar produzzjonijiet lejn pajjiżna, inkomplu nibnu din ir-reputazzjoni u għalhekk ħankomplu ninvestu fil-world class sound stages li pajjiżna għandu bżonn biex inkompli jattira aktar produzzjonijiet lejn pajjiżna. L-atturi Luna Blaze u David Diakono tkellmu wkoll ma' TVM News. Oh my God, it was amazing. I loved Malta. I had such a lovely time. The sense of community there was like something I feel like I grew up with. And the people were so sweet. The food was delicious. I love being around the water. I can't rave enough about Malta. Tkellimna wkoll mad-dinosawru ċkejkna Dolores li attendiet għal dan il-premier. Il-film Jurassic World Rebirth joħroġ f'Malta fit-2 ta' Lulju.